Ranwatch na. Thornbay. Tete patron wai Thornbay. Iya kasaladia. Raga coba ruspacha nan program Ranwatch nan Thornbay program kabese way rakap. Oy raga sampalakan mawiya way datan wiyaw nan way Thornbay. Karya mo na chpan pachoyang nan program kabese nan suksej. Lokan yang yen walian kectiyo chiang kuya chunga saratan kay paniyo wow. Tuan malan wow rakso kon peyu. At chunga sararan wow lapan proisanan kan ko. Wan kisabot marlikan nanalaknan kan ye ko. Wow choro toker sabot marlabalap kay tu sustakan korusyan nan pilihan siya mumut so government. O bachewan wan kisabot marchon way usap. Ranwatch way saban man kaya sa umawag challenge kachin kasamo queen kasambalew me Orientor Ocean Micronesian Conservation Trust pachunan win Thornbay wan sausage ban pachuan tukar queen kasambalwatch ong nan programin kabesen Ranwatch ran ka kasadeta kasampal me rabacho nan yang kaya amay chumalay so much kalangan komun Muni ban paco ay menyang paco yang sekarang wangan yair paco wan kai ini wana rakson Thornbay wan ke senangkan ko nanang ko nangkan ye ko labalapkan nang kay pariyan ciak mumot syok government umelel win Thornbay umsak Kami menpacuan yang sukses, menpacuan KPS ikan menpacu, posakses Ranwatch, cuma lat, Angel Jonathan, pacu sang sama mengadu CSP, The Conservation Society and Thornbay, nakap priaman, nakap mayang pacu match, kayo, Marine Alphonse, pacu sang Palio Makatan Kilwer o Jasmine Mendiola Paliang Pachoto Sang Palin Makatan Kilwer o manakap man mayang patangkit di Douglas Gusto masuk set uya Thornbay Protected Area Network Coordinator o Pacho Melen Pan R&D Division of Forestry sa Natural Management Tama sa paco Ranwatch na station watch. Ala Mia tato kayo may sitapan sapung paco wan chapta para kay pacolar tay para niya katay siya payo. O tato watch. Uwe tato kami naman niyo nan pungan meron pali kay marasong CSP, MCT, RARE o palichocho sa man overpay pacapan kampan government o tatok watch pacawan ainor ay po yay ira oralap yo no ya tatokan kapese yo o mapitata abol kanina o gapkapungkan magutay sa palmanikin ng Baywatch kayo iman pacawan matatok watch hinanan miya sa mga pointakan Namia rasyong Mia totoo kayo may pampacuan mapan sa ibang kaciyang tapato yung lala pacuan kami ng pakay uyan na station watch mapan chapta ni kaunap kahit ang chapta pangyaw ni kaunap o panguyat totoo yung mapan uya an paripukat aray para ng Christmas yung parakap o may sa matay sirikan makaparipon pay Niniyan sa watchat kasi ang palian tatawag watch kasi tapan uya tatawag yung mapan kaparan niya sa sarikan apang uya men tatawag kapese yung ong meron tatawag magpitapalitan apalitan kapag magtay pan kacin sa perman kapana siyang Ranwatch patula manipan ito timet so patuan mo item yang ay liyo ko wala kapiyang patan kalaman Kalanganan ko mo Mr. Jonathan, area wala ko waliyo ko.
Tama ba mo yawi o yaka arabe? Kalangan ko program director. Mau itu masa pertanyaan wah cepat. Macam wah kan macam orang mau. Ella main tunang semparisek CSPO Punti State Government. Pacuan kin wiya berperut ngan sama macam lebih setuan Punti. Pangkat iti tawan tap kelikelam ya meuren kepekepengkan namanya orang paliesit. Hari sang ni tatongkan pas toro sansan kecai rangut semet wasana kan cek so cicar maka apa bali lebih setuju pil semen kan pil pacang toto kuacu kawit me konang sulit kan susit kan bumi yang aku market kan kan pil song mang ke me red pen me bang konang kan kacoro lah puan ka au yau te da bin setin bumpe hari song mam kan ni kemik sansan na kemik soche mui yan na china marar soche mui tolu dan kulti wei nya son wei o elimang paswa pe macha po mani ka chikan o bil ka pachai me kwat nya song mam me samen kan bil ka wei tan bil ka puan ka kolokol memor ye yasmawon palieset mun pompe ira pisece ka ban sansan ni toto ko cha ba to la mowa o par puinua cha ba par nan ko son kan song mam kan nania o yawon sais makonang isi ta o nachila alam Kalangan ko mo Mr. Gusto, area may bukatan kabesa yan chon mo in Bombay ranwach yawasta metataw kasang kalwa cha bang yawiye. Kalangan Wasanti project watch Van Island wide wawagi sa bananjiang lenan wagan chorus up me audan to bay kosan me mi bonarot teluman said niyan sa watches sa kanbil basan inang ewe way ma yeira na nuchungata o bilyang bajan project watch deso. Kalangan ko mo Miss Nantiola, area isme kanuya tataw watch. Kalangan direct pali ko yung bakita tataw watch ang mga Bombay conservation organizations o state agencies. Conservation organizations may CSP, the Conservation Society of Bombay, MCT, the Micronesia Conservation Trust, RARE, TNC, the Nature Conservancy, MARIP, the Marine and Environmental Research Institute in Bombay, Marcella Foundation, COA, the Kopolki Owonki Ajay Soso, Bombay Rich to Reef, Oman and Kachangan Set. State agencies may Department of R&D, Department of Fish and Wildlife, o Office of Fisheries and Aquaculture. Kalangan ko mo misal points. Area mo na siya ibang KRT program and kabese na suksech miye siya kasangkwan kumay konengan kabese yung way may chimalen sa match. Kalangan ko mo program director mo ako na yun ka patuan sa pangkalalapakuan o kayo iman patuan matatakwat tatatawakan kabese saya harus mang patuan ay mauray puko at taptang siya kay patular o siya pointa kay miya makunangan kaksansan o ngalaway pa ko ng Bombay kayo nintungan tatawa ka siya tapta palipukat patuan na upaner o pato pangupuran siya siya lang masala pala na marke mo yung kuching o kapesa siya man tatawakan makunang o kupuran mo siya tasya siya pangap uyar o kasanti masalar sa mga
koros temam koros me pato nan kosunnet solar pan pato nan mata nito tongkan me pan kanu yauran te pan puran syuksyo karyau iman patowan mata takwat beliau pun tamamia apil pato melel pan puran sangro o pan puran isipau o iman patawan tatakwat apil lalla melel pala Israel puin pula-pulkan o man purang kaprayang puan kaprang kapesa o kalipulipot sang tatawangkan bali pukat patawan tapiatar ito kanay moro ay puko iman purang kaprayang matatakwat pang purang ang kakpacho nan pumpay unsak rangkaw na mapanguya karasin sto sa yung pan kasakasala so man ira talapin pulay kan mo kanang ang sansalang way pa kanan punto imat o kalangan Kalangan Mr. Jonathan o kalangan ng Walyepen Martin Trust Conservation Office Chikan Matachean nan program watch o kalangan ng Kuporkaros ay image makairala program ng kabese ran watch ng Pompey program yung maging kabese way rakap way rakasampalakan me uyuya way tabangyaw ng way Pompey sebagai wan lukulukaya cek kurakanan kacin sakali radio V6AH ang nan program kasampal chikan na tangkin kao na batamor kalangan o kasileriya